You abusuafo. Na makwaba biem eba akasem TV so. We ye inside the World Cup show no. Ene ye de brɛ mo no. Ene eye akasem TV, akasem sports, ɛho nsɛm ene ye de brɛ mo ne de ha. You wani gisem de mamu pa, you wani gisem de mamu pa. It's a Blasters of Ghana. Ɛho asɛm na ye bɛka no Blasters of Ghana. Possibility say Ghana bɛkɔ final no. Emu da hɔ. Ɛyɛ analysis ni yie. Obi obɛka sɛ Ghana Blasters ndu ba bia no boa ɔdada mu. Blasters ndam yie but empire said the analysis no empire na yesa Blasters here den before mo fa ba bi na mo wura ba bi e ma teams bi ye de won se ba teams bi Lucia Blasters kwan ya be fa so de akọ final no e ye fala mo ofo bona Ghana ebo no teams na e be hyehyɛ mo no se teams bi Lucia Ghana be kọ final kra Ghana be tuma hye Argentina o final the teams bi Lucia ti eno ho sem ne de brɛ mo no ansa na de sem ne be hya ase no de mo kɔ bi kɔ global tour mo na so ya sem bi kɔ global tour when to pese otu kwan kɔ ba bia otu kwan kɔ Europe Asia bi a pese otu kwan kɔ bia no bi kɔ global tour when to ayo prado so do betu kwan akɔ bi a pese okɔ bia di we mo no WhatsApp mo keke wonya WhatsApp mo se de bia meka no WhatsApp mo keke itwa mo hai keke de fa wasem to mo anim eno ano no on be bia mo bi kɔ global tour when to on be bia mo bi o pe bia on be ye de amount big with my WhatsApp we go about to rent 0257 36 96 13 0257 36 96 13 and you be con global to rent so to can cover be on my show and a coverage phones full ya pebia iPhone Infinix Tecno Itel full ya pebia no coverage phones and one no baby bia mo full ya accessories ye pebia anything about phone and as a laptop no bia pebia no WhatsApp mo onya WhatsApp mo no ano no mo WhatsApp mo number we 0500 720765 0500 720765 no your collaboration to we mo na so yasna ye de inside the World Cup show no ebrɛ mo number ne Blaster won say ye de ebrɛ mo no ba say na be kom no say match sia bo bia wi dada ya bo bia ti starting free Ghana match obo no endra obo no 24th obo no 23rd Ghana time ba hanom 24th no ye fa mbrɛ mo amunya match so mo boy ni bi nti yesa fi Blasters of Ghana on England ne bo 0-0 obi antumi aso no yonko na sa group na mu group L no so Croatia eche Panama bo ne kaba kwa antumi ante nti group no mo no England ene that kind 4 points Ghana sort so mienu or 4 points Croatia wa 3 points na Panama de 0 points ono obi ayere ahye no nti eho no na Colombia group K uze group A Portugal eche group K no Portugal eche Uzbekistan ebo ne 5 ne Cristiano Ronaldo share 2 goals say I'm back I'm back na Colombia aso chi dia Congo omuni pa ya o yesterday wi wa peja ne sasa ye share ye share Colombia fe do state nothing so twetwe ni say ya oje say bete o chi ade for di age ti Colombia chi wo bo mo ka ba ko mo tumi ante so mo group no omo group ni de mo de pa Colombia o 6 points Portugal 4 points Congo eso 1 point na Uzbekistan there so mu ina obi ade na ede omri na chi aka fom ono so no da fom kra 0 point ti ho so na ho no ti ho no na Switzerland omo started third no ne second group matches no mo wi no Colombia na di twa to no she Congo 1-0 and omo started third round of matches no group stage in last matches no started for Switzerland so Switzerland echi Canada eche ni 2-1 wache Canada she 2-1 group B ni na group B ni group B na Bosnia so che Qatar the Bosnia qualify wache Qatar dey share no ono so 3-1 nti omo so omo group ni mu no Switzerland qualify Canada qualify na Bosnia so qualify the Bosnia 4 points Canada 6 points na Switzerland enso so ono so 4 points ti de enso de ho no mo no na 25th ma ye wura 25th mu no ahemachi won say ayi time amanone time nti no pacha mi kakra 25th mu no ho no so no na Brazil eche ahemachi we Brazil eche Scotland eche ni train Vinicius Junior share to Matthias Cunha so share ba ko yo no so mo eche omochi we bono Scotland e bono 3 omo share 3-0 amount mi anya won hwe na Morocco
enso Haiti ya so den sa meteme na obetwem na obetwe sa wi ase no ese Morocco achi Haiti abone 4-2 ewo mo so group na group C no nti eno so Brazil na top group na Morocco to so mienu na Scotland to so miensa eto so 3 na Haiti efrize Haiti ya dey afrim so mo miensa na Scotland twen third round of no de obehia no na Czech ene Mexico enso boy Mexico Czech Republic share 3-0 share 3-0 na South Africa here wonders South Africa making history see World Cup every day be a history see South Africa making history in the first time I qualify from group stage on the World Cup no wachi Korea Republic Korea Republic share 1-0 and they qualify and omo group no or second or 4 points better second and we sunya 9 points Mexico nya 9 points the Czech eto so the Czech twen o wa twen ya o twen mo France no mo twen o US Mexico no mo twen say ebi be atu bia no mo qualify di enu no fi wo no ma matches to aso na bi ene ekọ no ene e wa hanom Ghana time no 10 o'clock Ghana time no fa say 8 o'clock 8 o'clock ba hanom no 12 o'clock no Curaçao ne Ivory Coast bebo ombo wi a na Germany ene Ecuador kan hu say Germany no qualify wi Germany qualify wi ena Ivory Coast so sha qualify Ivory Coast wa 3 points wa sha qualify ena Ecuador so de ono over 3rd place we be say nya de ono bit match Germany Germany and so ebi do e be hwe de be sie de no free one ma Japan no say FVC third round of no ebe match bia 4-4 ti Ghana be bo ne match no Saturday ba ha no mo de be bo ne Sunday 9 o'clock o Ghana na ha no abo 1 o'clock e o UAE ha no ti ano so ne niam enso ne de e koso ho no ti Japan eso ne Sweden sa mo group no bia qualify Japan Sweden ayi de wa film Tunisia film o group F ni mo film the Japan Sweden Netherlands no omo san performance no mo de hwe so papa every say mo points no Sweden any Japan ya ho na be kire every say Netherlands de Tunisia no waje atem so film Netherlands be shana de ya qualify ene de ho by Japan ne Sweden match no ho no so ne gina fa sa match no so Ghana interest wo pa sa match no Morocco interest wo sa match no say omo nam sa Morocco lane ni mu Morocco lane mu na ye de ho na Morocco nam Morocco is that group group F no we top group on any Morocco be share on any Morocco be share enti no ida say Morocco Netherlands fa say Morocco Netherlands de be share be say Netherlands be share Tunisia enti no group F no ho sem no na omo wie nso so sa group na sa le enena 26 UAE ha no mo no fa say Ghana 25 na sa ha 26 no Ghana de be 11 o'clock by ha no be 3 o'clock no eno mu na Japan ne so de be bona Netherlands so ne Tunisia so be bo sa time na mu na on the 6 o'clock anopa china 6 o'clock anopa no Tunisia Turkey Turkey ene USA enso de be bo so je na to sa ko Norway ne France to sa ko tiwe Manchester ya bo ene de be bo ni bi ne da mamo no nti yankomu a yanko teams a o ma qualify ko round of 32 no eno Mexico qualify South Africa qualify group A no Mexico qualify South Africa qualify ena Korea Republic wa twen yimu to so third ono so twen ena group B no Switzerland qualify or say onya 7 points Canada enso qualify onya 4 points Bosnia qualify ono so wa twen yimu ono so nya 4 points Qatar free ena group C no Brazil qualify onya 7 points Morocco qualify ono so nya 7 points the second na Scotland so to so third ono so 3 points ono so wa twen mu twen na group D no USA ono de ono so qualify 6 points ada na Australia 3 points for the second na Paraguay so 3 points ono so the second Turkey we free mu za match no awon so be hwe de besie na Germany so group E no Germany qualify Ivory Coast any Curaçao Ivory Coast shall qualify with 3 points na Ecuador enso ne Germany so be bo mo so say ko be match Germany qualify no edu na be ha de Curaçao de ono wa dai wa free mu ono so free tournament ni group F no Netherlands enso qualify be say ono ne Tunisia na ebo Japan and Sweden Japan with 4 points Sweden with 3 points the only do be bo no Japan here draw qualifier eso okoto second no Netherlands de ono be share Curaçao njo no okọ ti du ono ma group F no so asan dey to jam na group G no Egypt nso 4 points so here draw Egypt any Egypt here draw Egypt in New Zealand o here draw ana Egypt here draw
na Egypt ayɛ dɛn qualify. Egypt ne Belgium bɔ draw ana ɔbɛhyɛ New Zealand nti ɔne Iran na ɛbɛbɔ. Egypt ne Iran na ɛbɛbɔ na Belgium ne New Zealand nso de abɔ so. Nti ɛno ne deɛ ɛkɔ so wɔ group G no na group H no Spain saa match wei Ghanafoɔ nyinaa mmɔ mpaeɛ na Uruguay nhyɛ Spain. Sɛ Uruguay hyɛ Spain a Ghana final no emu bɛyɛ fam ama Ghana kɔ final. Sɛ Uruguay hyɛ Spain na Uruguay top group na group H no Uruguay Spain wɔ 4 points, Uruguay wɔ 2 points, Cape Verde wɔ 2 points ɛna Saudi Arabia saa group no obie no qualify. Obie tumi qualify ma ne yɛ saa group H no mu no. Spain wɔ 4 points, Uruguay wɔ 2 points, Cape Verde wɔ 2 points, and Saudi Arabia nso wɔ 1 point. Obi an qualify wɔ group no. Spain and Uruguay na bɛbɔ. Sɛ Uruguay ɛhyɛ Spain top group na. Uruguay hyɛ Spain top group na. Wo dem de hɔ no so bɛtɔ mo so. Ghana Blasters, Ghana sɛ yɛmpa yɛ bɔ mu yɛ dia World Cup yi bɛkɔ yɛ nim papo. Bɔ na yɛ bɔ no. Ana group I France is qualify with 6 points. Norway qualify with 6 points. Senegal and Iraq never ball. Omienu no. Yahwe, Omina was 0 point. Yahwe, Obeshan Young qualify. Ever train at third place one. And group J, Argentina qualify. Austria, our 3 points or the number or second place. Algeria, and so what 3 points or second place. But Argentina need Jordan a ball. Algeria and Austria omienu na bɔbɔ last match no omienu do bɛhyɛ ne yɔnko no ɛhɔ no akɔnte hɔ match mbɛ de investors ya mo hwɛ isa match no mo bɛ de pa group J no na group K no so Colombia ɛso ne Portugal sa match no so Ghana mo mpaye sa match wi mo mpaye ne mo tan Ronaldo nyina mo nyae na Portugal hyɛ Colombia na Ghana ne Colombia nkosia sɛ Ghana Portugal hyɛ Colombia Ghana ne Colombia ana bɛbɔ round of 32 Ghana ne Colombia na bɛhyia. Tiano na dia wo no mo nti group K no Colombia na da first 6 points, Portugal hyɛ Colombia ba da 7 points, na Colombia nya 6 points, Colombia ba da second. Na sɛ Ghana ko hyia no na Ghana yɛ dɛ akɔ hyia Colombia. Nti Ghana Ghana group K no Colombia 6 points, Portugal at the second 4 points. Dia Congo akɔyɛ pagya ne nsa yɛ hyɛ ma fɛ do twetwe ne ni no. Ono so 1 point and Uzbekistan no de beche ono so 0 nti dia Congo tumi so tumi sa ono so betuma qualify bi tumi si obo ni tumi si nti eno no ene de etoto aso na last group no Ghana nti Ghana so ewo can I say 4 points. England at that first, England of 4 points and Ghana so second, Ghana 4 points and Croatia at that third, Croatia 3 points. Na Panama was 0 omno obi ahye no nti eno no group stage matches no na any matches a yebebo no bi ne dama yede mo qualify no ene dama mo nti Ghana group no England de obe qualify so ne Panama ye den ya obe qualify na Ghana so ne Ghana more draw Ghana the America chance mo avoid the third place is a one of also third o ko Argentina lane na uko Argentina lane so be share no quarter final Usha Ghana, Usha Argentina or quarter final Ghana utiate. Ghana utiate, we ye Argentina on fancha obebo gumu. Is a bit mad do Argentina, I do England. If say Ghana is high lane mono. Yet also a second, a year. Ghana to second a year. It was second Empire Ghana Mubane say Uruguay and Spain, na Portugal and Colombia and one no. It's a mechanic say. Ya mamenya analysis we mamo we FIFA for ho na ye FIFA website ya de mamo ni obi obeka che Ghana si ye to second na enye bia oboa or dada o amenya analysis we round of 32 Ghana Portugal group K no Portugal group K Portugal any Colombia omo mienu yo beto second no na Ghana be hia no e round of 32 the Ghana to meet second na and Ghana ebede ebeshia no round of 32 it's group K no Colombia at that first Portugal at second Congo that third and Uzbekistan at that fourth and it's a Ghana it was second Ghana it was second that's a Colombia Portugal to Michel Colombia so ba that second that's a Ghana and Colombia na ebeshia round of 32 ni so Ghana and Colombia share as Africa for bomb and Colombia for bomb South Africa for bomb e betumi dey take share dey one team na share anya papa sa
Ghana betumi ahyɛ ɔmo sɛ Ghana tumi hyɛ ɔmo a yɛkɔ quarter final round of 16 Ghana kɔ round of 16 a yɛbɛkɔhyia either sɛ Spain ɛne Uruguay so wɔn Spain ɛne Uruguay deɛ ɔbɛtɔpe group ɛne Austria ɛne Algeria ɔn sɛ Austria ne Algeria nso ɔmo obi anqualify last one bɛkyerɛ nti round of 16 no either sɛ Spain ɛne wei na ɛbɛbɔ Spain ne Uruguay deɛ ɔbɛtɔpe group ɛne Algeria ne Austria bɛtɔ second ɛwɔ ɔmo group no ɔmo na ɛbɛhyia round of 32 deɛ ɔmo mmienu no ɔbɛhyɛ no yɔnko no bɛhyia Ghana round of 16 ɔbɛhyia Ghana round of 16 mu nti analysis ni o wei ɛyɛ Akɛsɛm TV mu nkɔ YouTube mu like and subscribe na mo nhyɛ wei ɛyɛ Akɛsɛm TV wei ɛyɛ Akɛsɛm Sports inside the World Cup ɛna ɛde ma mo no nti mu ntie Ghana yie analysis na ha ya na benya tie Akɛsɛm TV Akɛsɛm Sports na benya sasa analysis yɛ tie obi no betuma no wanfo journalist bebree nkɔfo keka kansɛm sɛ Ghana na bɛtɔ sɛ kan nyɛ ɔmo boa ɛno mu na me bibi ma kyɛm no nti round of Ghana etumi ekohyia Colombia ne de etumi hyɛ Colombia anaasɛ bia sɛ Ghana and Portugal ntumi ahyɛ na Ghana kɔhyia Portugal na sɛ bi etumi Portugal free ma but me ogi di sɛ Portugal bɛhyɛ Colombia sɛ Colombia wɔ nhyia tough team bia Uzbekistan ne Congo nye team bia wɔhyia ɔmo Portugal betumi ahyɛ Congo Colombia ama mɔkɔda first Ghana bɛhyia Colombia round of 32 ɔmo wia round of 16 no Portugal ne Uruguay Spain ne Portugal Spain and Uruguay ɔmo group no ɛno no yɛ group H no Spain and Uruguay the top group no any group Argentina group group J the better second and a besia eti no the better second no Algeria and Austria and group J Argentina group no group Argentina no qualify with that and last one na Jordan we say no o kana ha Messi be goals na tum bebre no eti no round of 16 no Spain and Uruguay do be hia no ɔmo mi do better group and do better second Argentina group no and e be hia round of 32 do be hye no aba be hia Ghana sɛ Ghana tumi qualify every round of 32 Ghana ba be hia Ghana round 16 aba be hia Ghana round 16 nti no yɛmɔ mpa yɛ sɛ Uruguay be hye Spain Uruguay tumi hye Spain as Spain wo mpona niade a wontumi Uruguay so mbo aniade sɛ bi na Congo dia ko ai Keverde de Spain no mo bo aniade sɛ mo bo draw no ti Uruguay tumi emie nani ko tumi hye Spain a Uruguay ba ko hia Austria na sɛ Algeria ɔmo mienu do ba win no ba be hia Ghana round of 16 ɔmo wi a ti o me sɛ Ghana yɛkɔ Ghana final yɛbɛkɔ Ghana bɛkɔ final na sɛ ya nya de kwa ida sɛ semi final na final de Ghana bedu ba Ghana betuma kɔ final nyema bi nti no ɔmo wi a round 32 kan sɛ quarter final no Ghana ɛne USA na USA no ti ma USA ne bɛbɔ a USA qualifier or deba ɛwɔ no USA team obeto so third Bosnia group B third for no group B Bosnia group E Ecuador group F ɛno no yɛ Japan ne Sweden mu ɛhɔ obeto so third ɛna group I Senegal ɛne Iraq ɛna group J enso Austria ne Algeria hɔ no mo obeto so third no ɛna USA behia no saa mo lane na so hɔ na Egypt nso wɔ hɔ so wɔn to mo wi a US ne Egypt ne behia round of 16 omo enu so me yere omo ehye omo third place for the anan mo ewu say surprise to me si bo metumi ahia omo wi a US ne Egypt na behia round of 16 omo wi a obehia no yonko ba behia Ghana quarter final tie mu ye o Ghana ebo round 32 ni wi a na se bi ehia Colombia Portugal hia wi na se ehia Colombia Ghana qualifier round of 16 ye ba behia Uruguay Spain ana say Austria ne Algeria baako ne ba behia no round of 16 ye qualifier quarter final ba behia USA ana say Egypt emu baako ne ba behia no omu baako ne ba behia no quarter final se tumi qualify ko semi final ho na ye kokese mu no ye ho na ye kokese mu so ho nso Morocco tumi yire ne ho a if say round of 16 no France and Germany baako be free omu ne behia round of 16 France ne Germany omu baako behia na Netherlands enso ni ayi ne bebo round of 32 Netherlands ne Morocco ne bebo Morocco tumi wini a okwa hia Morocco wini a e be sirimbo okwa hia sa Canada ne wi mu no
Morocco to me Netherlands or round of 16 no okwa kosia Canada ne South Africa mo omo no okwa kosia omo so won wo hye omo a obakosia wo hye omo a obakosia France and as Germany or quarter final Morocco euro no se Morocco so won so tumbo ani ade wetima ye wada se ba ko France hia no 2022 na oyi ni film once and trauma ne sa nyini film France team no so Germany so tumbo takashi etumi bibi wo so yi France film se Germany nyame ya dom e de metumi yi France film dia na Ghana na o se Germany ba ko hia Morocco or quarter final Germany ko hia Morocco betumi takashi eno mi no ba wi mu bia de be hia ni bia na se Ghana ne san ko fun ba ko hia o semi final so on hia o semi final aka na England ne Argentina mo wo mu one side ho no ye omo do mo nkan ye ho mo wo mu lenku Argentina ne England ne san ko fun mo wo mu lenku aye le mu ne ye France ni Germany mu de Ghana betumi hia Germany France agi se semi final ana Ghana betumi hia Germany France ti Ghana ele na mu ni round of 16 Colombia Portugal ba ko ne be hia no ti yetumi famu a round of 32 Colombia Portugal round of 16 they can say Spain any Uruguay the better group any Austria any Algeria better second any be hia to mu wi amu ba ko na Ghana ba yede e ba be hia no ti e mo mpa ye se Ghana e betumi eden Uruguay betuma Spain na Uruguay akoda first o mo da first Ghana betuma be hia eden e betuma be hia sankofo ni Austria na mu ba ko iwia round of 32 no US any Egypt omo na Ghana betuma hia quarter final ano ye quarter final no asana semi final no Germany any bia Morocco Asia na se France ni Morocco hia do be wini no na Ghana enso ni USA ni Egypt ni do be wini no ti Egypt kura o chance betumi da ko semi final ese Egypt bi onam no ko emu ofo so on ti Ghana yetumi wini nyame ya do ne se yetumi wini Morocco semi final na se bia France or semi final ese Ghana ye ko final ko hia Argentina group no na be Argentina na de binye so se team betumi Argentina free England no tumi Argentina free so Argentina bi onam de ko final straight bi Argentina na de team bi no betumi stop Argentina Argentina be bi Argentina na onam fala unamu ye panye fala de be mu ye on eti wey any analysis idea ba Ghana road to final no emu ne edama no wey ni best de o se me boa no o check na hwe o se me boa no ko check na me hwe analysis abna na no ano no e wa kasem TV so wey akasem so inside the World Cup show ne eda bremo no eti wey no asa ne beja mo akono Blaster won se ne edama mo no take Ghana afeso me fa Blaster won se ba kontuja coach Carlos Queiroz pacho please me power chow say Ghana any Croatia match ni bi match ni if say nye de bia na betwa bo low block team bi won mo unya team o shoot ball ni free akiri ba ahwe waso be hye unya team o shoot free akiri e de ba waso be hye pa if say to ko share ti Argentina ko share team bi ti say team o bobo short free akiri ba Argentina anase bia ko share team se Portugal ne sankofo na ono no on ma on enfo me rate team so no block ball be bo free akiri na ba say de Saka de ni won say England Saka bo ba ko free akiri benya ma side ga hye the coach biem ne pre striker some match no 4 points na wo we dey able qualify make sure to avoid the third place and as first first yen na order first Ghana order first wo switch up Argentina lane mo do the end second why second Ghana top second aye second wo top second aye pa if say wo be bia na abo so ma no so wo share Colombia Portugal we aba be share Uruguay Spain ne Austria mo ewo round of 16 over 32 Egypt ne USA Ghana semi final nse quarter final Egypt ni USA mo na semi final be share Morocco ni France na say Germany ni Morocco mu ba ko na ba be share no e semi final na say final no wa hwe si na akọ no ti Ghana ole na won na mu de ko waka bi ti FIFA ehu a ai wo pese wo wi Ghana no se wi Ghana na mo Ghana ebo ni edin bo na say Ghana press strike papa dia Ghana be ko final so Ghana ye wo hope it's na kejoko so say the time is now yampa African team bit my Ghana bit my World Cup no say Ghana me ye den ko a na me pa ebo mu ye den na say matches third round of matches you know say Uruguay to Michel Spain na say Portugal to Michel Colombia dia na Ghana muda homa Ghana say Ghana bit my final the Carlos Queiroz in patch only Croatia match no beam the striker beam all out no more defense beam all out the striker say bia emu ye de bit my shegu ma na hwe si attack no so ya it's way any analysis inside the World Cup and who asem ya daban we ya kesem TV
Akasem Sports and like na subscribe na share, like na subscribe na share. Na share ma onua no nso nya bi na wonti asɛm a yakan. Nti asɛm bi gya mo no mo no. Na mo hu sɛ nkɔfo mo so yɛ asɛm a yɛde program ibrɛ mo. Yɛ bi ko global travel and to pɛ sɛ otu kwan kɔ ba bia. Omo wo hɔ no mo me bibia ma wo. Bibia pɛ sɛ otu kwan kɔ bia fi na kɔ ha mo na me ni passport, ni bɛsɛ forget it. Ohu omo kɛkɛ get WhatsApp omo. WhatsApp omo bibia o bibia no bɛya mo. Bibia o bibia mo yɛ mo. Nti contact Biko Global Travel and Tour from 0257 0257 369613 0257 369613 and a could be rich for phone bia no remain kasa bebre accessories bia laptop bia no na say WhatsApp mo 0500 720765 0500 720765 na WhatsApp na phone bia benti we aha na edim besi ba yefo mu ntwa ho e be send for problem next we need be ba no inside the work up and I feel once I say work up na je obi adwent no move free transfers no and ready top players pam and ready top players 4 the one some bebre next video e de bebre mu no it mo like and subscribe na mo share Akasem TV logo ni e blue the blue na atwe na the white Akasem no so YouTube am ko YouTube boy Akasem TV we ni e white and the blue na TV blue bibia blue na atwe that up it no Akasem TV no tie yam hanom e mo bye bye e be send dem ababiem. Hello guys, good morning and namaste. I just want to tell you one thing, that please do like, subscribe, comment and share the video of my friend Akasem TV on YouTube channel. And after watching this video, I think you will feel really good. So please do like, subscribe and click the bell icon. Thank you.